Gasa, itibiyag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinungbatam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, inton umay abulan. Dita lugar tayon, ti pag naedak. Kasano nga iti trabahom dita Manila. Ada ti nagaplayak apag trabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kini Daddy. Ay, anya nga ro ti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka ana imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawon a planong ti agikat iti sigod a pagtratrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangken na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Ti kadi karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno adapay sabali ang makagapo. Amangan mat no mabuteng ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutak. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alaped iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadikat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laang. Uray no driver laing ni Dexter. Dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin, amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga isuti ng paadal iti kabsat na? Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan nakabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak. Diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie. Anya timbagan ni Auntie Solidad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Diyak manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kwa na? Isomati ko na kankwana. Kasla saan latamat at naragsak. Pito at awanan na sa anak ang nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka di adagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Dakal ti basol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludsudin ka man, Mika. No bilang ta single pay laang ni Dexter. Makisinubyan ka kadikan kwa na? Awanin ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipitpitik ti pusok. Anya nga ti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunakat saan? Kasano nga ro daytan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No kailangan kan ka. Sige, mayata. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, akan anat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. Text mo kanya. No anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mo ta. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko?
Nabannog ako na daddy. Okay lang kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako dito lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa lang, adi kay matagtagari, mami. Huwag nga rod, solidad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensya kan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutag. Mika, anya ti kahit mo nga inuman, tayalaan ka. Saanin, daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomat nga men Kasla di da mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, mami. Ore awan babaw na knukas kadakwada mo't laeng asadot. Daddy, adaman sa lutsodak. Anya dayta, Mika anak. Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar, kinapudno na, binayadan dan ti daga anakay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita, simintadon. Nakaturpos nga minan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa lang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa lang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimuar ni Mika, solidad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na? Mapan na sarong karan ti gayem na. Ay una yan. Apay, apinalubos sa marimuar ni Mika? Agpampanunot ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta? Amunan ti aramiden na. Manang Mika? Jonathan! Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan. Kaano pa ang nagawid ka, Manang? Di martes laang ading ko. Sa dino nga ti papanam, Manang. Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni Manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaeng gaya, Manang. Okay laang. Ada ni Manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalata ni Jay. Sumaruno akto. At dalang mapan ko gatangan iti tersena. Mika, anya ti aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklaang. Agtugaw ka. Agyamanak. Kaano pa ang nagawid ka? Idila martes. Kastagayam. Uwan kayam. Nagluto ak iti paborito asinika nga baboy. Nakababain mat, Mika? Sikakit di mat. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyamanak no kasta, Mika. Agyamanak na nalagipnak pa'y. Agyamanak iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga rodan. Mabit lang. Apay. Kaya't ko kumamaamuhan, no. No anya? Kaya't ko amamuhan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging gaita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andaking ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag apanawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo.
Narakop nakmatan, Dexter. Maragsa ka na lang amin. Ay ayatan ka ngaging kaita, Mika. Sa dino tinagapwam, Mika? Dito laang, Mami. Sa dino adita? Ibagam tipod no kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga, makisinubyan ka pa ilang kan kuana. Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Sana pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang, kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y, asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik to'y pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadiyo lapdan, ti ayan ayat mi. Maawatak, no apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni Mami maparakan ka, Mika. Diyak ngamin kabaalan ti agipatakder iti mansyon parakan ka. Diyak kabalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita, dito'y laang party nagdaytanta. Di ka kumagsao iti kasta, Dexter. Okay lang kanyak. No dito'y laang party pagdaytan ta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka di, Mika. Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit napasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan to daytoy, Dexter. Kasanungay, no yadayuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay di Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroadan da ka. Saan to na mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan ayat ta. Saan ko nasayangan pa iti agundaway, Dexter? Saan tan nga ginadayo pa'y? Awanan ka itibain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami. Sana kun nga ubing. Amok no anya ti araramidag. Apay, panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabailan na ti mangipatakder iti mansyon na para kan ka. Saan ko akasapulan ti mansyon, Mami? Ni Dexter ti kasapulak iti biyak ko. Ni Dexter lang. No ituloy mo ti makirelasyon kan kuana. Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panunuto man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasaya at tao ni Dexter. Kat patsya nga agbalinton a nasaya at nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak ang munuan niya ti impakpakanday ta Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter, katam mo kag balinto a nasaya at nga asawa iti anak ta. Diyak kayat ang mabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputan nagagat ni Dexter. Kita man, nabaalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver laang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo kadi kayat ang makita dagiti agbalinto nga apokom? Kayat ko. Ada kumamot ten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas tangarod, di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramidem. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasaya at mahit, Mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito balay.
Nadadaol nga min tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, mami. Agdiskitar ka no pa'y iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anya ti ko na, mami. Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe mo ten. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na kuma. Idaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter. Saan ka di akagurayo, tinobyo? Naka-Ameris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Ah, bayam. Bumawi akto kada kayo ato ah. Kumusta ka, Dexter? Nasayat latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipo dita, mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kinimika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado anasaya aton ti masakbayan ni Mika no sika ti pakiasawaan na. Kat pasensya kan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko mahta mapakawanak, Dexter. Nabayagan napakawan kayo. Ket agyamanak, tamaklon dakon apara iti anak yo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay. Gasat, iti biyag. Lakay, uwi ka, darasam. Apay bakit? Kita mo, ipa-renovate mo't danana Ophelia di balay da. Ketuin, da kami timang renovate. Anya, nagado ang pagtrabaho am dita. Kas kalaag bibisin ang mapan agtrabaho dita. Ay na bakit karo bata dagita? Masapul mat atulungan ida. Mano, ti ipasweldo da ken ka. Gaputa ka aruba, 5 gasot laeng kat umanayin. 5 gasot? Ha, saan kan amapan? Anya? Kat no nakarubuata kun. Sige, padasam ti mapan. Ay na, anya ngay nga ti aramidak ita. Mapan ka ag kargador, wano mapan ka ag konstruksyon, nagado ang mabalin mo apag trabahuan. Anya langan ngay ti maibagan ni Nana Ophelia. Sus, anya kumamat ngay ti maibagada. Ad-addan atagibas si tendata. Bakit? Asino aya timang tagtagibasit kadata? Adda ka dimang tagtagibasit kadata? Ibagaman bakit? No adda ka arubata, akasta? Ne, ipa-renovate yung matgayam da ito balayo, Nana Ophelia.
Awan, tanabayagan ngagtudtod. Ay kat nasaya at ano kas na. Nakaurnong kayo siguron anya. Gaputaad da nila kay mo ijay abroad. Ay nakatuan mo't manumat nga minan atawan na ijay abroad. Anya ngay ti pagbalinan da iti balayo. Amangan mo't no isunton ti kangatuan. Saan mo't? Bonggalo lang ti kabailan mi nga iparamid. Ay, imbag at tamalpasan da iti balayo. Da iti balay mi. Ay na, di mo't lamalmalpasan. Kaano nga tamot aya ama ituloy mi apatarimaan. Haha, bakit? Umapal ka kini Nana Ophelia. Tamay patarimaan dati balay da. Wan nga rod lakay. Makita ket tiles je balay da ken marmol. Nagpintas pa'y jay CR nga aramidan da. Daytoy balay. Manun atawan anarugyan. Ngam saan pa'y analpas. Ay, katagtrabaho akmet bakit ngam kusa nga talaga ti sweldo. Anya nga tano aglako-lako tapno adda maurnong apagpaaramid to'y balay. Ay katadakan ka bakit? Wan, day talaangan ti aramidak. Umutang akon iti pagpuunak. Sige bakit? Suportaran ka iti day tangar midam. Jakmet itulok nga umapapalaklatan. Mga ramidak iti pamuspusan, tapno malpas da iti balay, lakay. Uwan bakit? Ag tinulong ta. Anya ngay Dante, kunak man no umay ka agtrabaho iti balay. Kung amin nana, adamat nga minan nastra ka at trabaho ije ili. Kasta ka di. Ur-urayan ka, taamok analaing ka a karpentero. Kaya't kukumamat amay sa akadagiti agtrabaho ije balay yun nana. Ngam adamatan imo na atrabaho. Maawatan ka matkit di Dante. Angam, kas nakitak nana, malmalpas matan ije balay yo. Juan, ipaspasambot ngamin nila kay ko, tapanawon ka nun ti panagtutudo. Ay katuan Basit langan, malpasan. Mayaten ti pagyanan mi nga agina. Saanan nga agtenteng. Bakit? Umay kanta mangantaan. Anya ayat sirip-siripom di tatawa. Lakay, malmalpas met gaya man di balay danana Ophelia. Katuan mat. Ay na, ingka ngamin akitain saan mo asirip-siripon di tatawa. Nambarak ngay amapan mangkita. Ibaganan tupay nga umapalak. Day takot ti madikan ka bakit? Sa bali ti linaon ti panunot mo. Saan mo akayat nga aklunen nga umapal ka? Nga madlaw mat. Nagkaro ti apal mo. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Anya kumangay ti apalak. Ket aglalalaki. Bakitanen? Aglalaki pailaan? At dalalaki na kunam? Apay, di mo amo. Iso nga rod ajak kayat nga agtrabaho ka di tabalayd na. Tadakas ti impluensya day taabaket. Ay sus, italaang anang nagkutikas ta. At dalalaki ni Nana Ophelia? Ket si kapay tinakangagak? Liklikak day taabaket. Tadyak kayat ang mairamanak iti dakas nga imahe na. Bakit? Pudno ka di day nga ipagpagam. Uno aramid mulaan. Ag-online selling ak iti badbado. Kastamot tan iti gamit ti balay na Ophelia. Wan nga rod, nakitak dagiti impos mo. Inlay ko amin, takayat ko ti agorder. Sige na, agorder ka. Nakitak ngamin kat nagpipintas dagiti lakom abadbado dagiti uping. Kat kayat ko nga igatangan dagiti anak ko iti para pasyarda. Wan anana, agorder ka. Imbag taad damat business mo itan. Kasano, imapalak ngamin kada kayo. Kaya't kumot amalpasan di balay mi. Kastaya. Iso amalaksid kadagiti online selling abadbado. Agla ko akpay iti karne. Isursur ko.
Sumat lagay, manakita kayo kinilakay mo idi na minsan, naka-tricycle. Ay nanana, tila pa kadandanunan mi amang i-deliver kadagitila ko mi akarni. Nasaya at nukasta. Ay deliveran daktuman mat nga rod iti karne ti manok. Wana na, inton bigat ton tabarbaro dagitila ko mi. Mano akilo ti alain nyo, tapno ireserba kon. Damat business mon. Wan, iso ang mga lakan itilakok. Nagkapo ka mat di tabalay danana Ophelia. Wan, tanapan ko in-deliver di order na akarne ti manok. 3 kilo ti innala na. Naglastugan anangala iti 3 kilo? Adda kwartada ngamin. Gagangay na tada ijay abroad nila kay na. Di ko namkit di. Adda lalaki na amang suporta ken kuana. Bakbakatan. Anya. Adda lalaki na. Apay, di mo amo, awan mo tinadamdamag ko akasta. Apay, saan ka amas daaw, anak kaipatakder iti kasta kadakkel abalay na? Asino kumangay ti lalaki na? Ha? Aduda! Aduda? Ay una yan. Saan mo't amadlaw iti langana, nga adda lalaki na, tanasing pet, ken addan edad na. Siyempre, nalenggayam nga pamarang. Si kalaang tinakadamagak kadagita, maridalin. Ha? Saan akpay anapan kat, di takaararang mig abalay da? Ay na nagpintas, kompleto ti appliances da. Nagmayat di kusina da. Baro amin at TV kas kada ref da. Siyempre, inted amin da kita, tilalaki na. Ha? Kaya't mo asawan, baknang tilalaki na? Ay na, aduda mare. Saan lang amay maysa, iso ang magatang na amin, akayat na. Sabagay, napintas ngamin ni Nana Ophelia, oray addan edad na. Kat, sika ngay, apay business ka? Tapno maituloy min ang mapatarimaan ti balay mi, mare. Manun atawan akasta. Padakalamat akas iti balay ni Nana Ophelia? Saan? Basta malpas laang. O sige nga rod, mare panawan kan. Tamapan kami pa'y agisursur itilako mi kinilakay ko. Apay ay asaan ka amakatal na? Pampanunutak nga ron. Agpatarimaanan iti babbalay dagiti kaarubata. Daytoy langan balay tatidaan. Ne, kat no ni Nana Ophelia lang matemok nga agpatpatarimaan iti balay. Apay, ada ka di pa'y sa bali? Ni Mari Vic. Ha? Kababay na iti balay ta. Nakadadaanan. Ay, katanya nga yung harod. Awan mo't kwartata pagpatarimaan ta. Aggagat ka ngamin Ni, apay akas tapay lati maibagam. Katnuan anagan, jak pa yan aginana. Day tala agtrab-trabahon ter aramidak. No kumangamin tatulungan nakmoy. Anya nga iti maitulong ko kan ka. Kayat mo nga ag-construction nakmat. Ag-kargadora kasta ka di. Sana kasta bakit. Kitaam ni Mari Vic. Aglakla ko. Mabalin mo mat nga aramidan ti kasya. Ha? Anya langan nga iti maibaga kanyak dagiti tattao. Agrigriga taklauna yan. Ay, day takit tirigat nagan ka. Dagiti ibaga ti tao ti pampanunutam. Saan ko maakasta bakit? Ti adda akabibiyag ta ti kitaam. Lakay, daytoyen di impa-update ko a bank account ta. Kat, adda ka din umanay apagpatarimaan ta dito'y balay. Mabalinsan arugyan ta, lakay. Ay ket, agbiro ka nga rodan iti trabahador. Wen, lakay. Anya ka di ayat ikayat mo. Di tamat mabalin atuladan ti balay ni Nana Ophelia. Tawan mat dakkel nga urnong ta. Basta dadwa asilid. Ken kusina na maten ken salas. Mayaten. Ekstensyon ng tantumanen no at daman maurnong tan. Wen, lakay.
tinapatag, malpasan to'y balay tayo. Dalen! Dalen! Apay, Nana Ophelia? O may kaawisan, tay pables ko ti balay mi inton Domingo. Ay, nalpasan? Nalpasan. Iso nga ayaban kayo akaaruba, tagkikita tayo. Alas 10 ti rugi ti selebrasyon. Umay kayon tuwa, tadalitsyon. Day tala ang lechon. Ay katado pa'y mat ati sa bali asagana. Kita no makaumayak. Tadamot selebraran mi inton Domingo dito'y balay. Anya ti selebraran nyo. Anniversary mi mo't akin nilakay ko. Kasta ka di. Ay, naggidan iti pa-blessing mi. Aglechon kami matlang. Ay, agpapada nga rod ti sagana tayo. Kanadong pa'y ti sabali asagana mi. Ay, katumay kayon tulata akin nila kay mo, numalpas ti selebrasyon nyo. Ay, abamatan dagiti anak yo, taad dati parlor games. Agbibisi na kaya iti lechon. Abay bakit? Inimbitaran nakakadin ni Nana Ophelia, iti house blessing da. Day tatimay na imbaga. Husto nga rod Nasabat ko kat ngamin, kat day tamot ti imbaga na kanyak. Kunak amapanta, tawan met ti papananta intun Domingo. Imbagam day taken kwa na. Ketuin, apay, pudnumet nga awan papananta Imbagak nga anniversary ta. Kad saan ta amakapan. Anya? Jesus, tila ibagbagamit. At dayamat anniversary ta. Jak kayat timapan. Ay, mapanak to Tagagayam ko matdagijay. Kas ka lang agbibisin iti karne. Saan nakasta bakit? Panangipakita iti panakipagayam da itoy. Panakikaruba. Ay na, si kamit ngamin. Day tala apal mo ti agado. Dakes ti kasta nga aramid bakit? Agyaman na, tanaka umay kayo. Talaga nga umay kami, Nana. Insurot ko pa'y nga rod dagiti anak ko. Nasayat nga rod no kasta. O kita, nagraragsak dagiti uping. Awan ngaming klase ta. Apay ngay, awan mat ni Mari Dalen. Imay nilakay na, kadwa na dagiti anak da. Diyak man na mo, no apay asaan anak ka umay ni Dalen. Ngam inayaban niya, Nana. Napanak di tabalay da. Iso mismo tinakasarita. Ngam kuna na, nga da ka no celebraran da, ita Domingo. Angam kuna nila kay na nga awan mat. Ay na, nagulbud manan ni Mari Dalen. Natiliwan mat nga rod. Ay, badlaw ko kan kuana, ngayat adayo na ti bagbagin. Ay na, kasta ti ugali na, Nana. Siput-siputan na dagiti kaaruba na. Kasta ka di. Naapal namin. Naapal ko na. Apal na dakas. Jay uray la dadaalan na ka. Tapno kayat na amadadaal ka iti sabali at tao. Inarabid na ka din day takan ka. Namin adon, Nana. Iso ano adda ibagbaga na kanya. Saan ko nga ikan kano. Adda nga tamot na ibagbaga na kanya. Adda, Nana. Ngambayan nyo. Taamok asaan apod na dagitay. Ti kayat nalaan. Kat dadaalan na kagapo iti apal na. Kasta kayam. O sige. Bayam nga rudan. O may kakit di tamangantan. Agpapastaman nga agsida iti lechon. Aywan anana. Agragsak taman kit di. Tanalpasan to'y balayo. Kandandanimatan malpas ti balayo. Nagadumatan na kita inyawid mo amakan? Ni Nana Ophelia tinang paiyawid ka dagitoy bakit? Anya kalakit din aya. Panagkunaday taabakan. Jak makasida iti karne. Kat no di mo kaya't asidaan dagita. Di ipakan mo iti aso. Apay ko mga ipakan ko iti aso kat mabisina.
Day takit ngamin. Aw-awisan da ka, di mo kayat timapan. Ay, ngam amang bakit? Nagpintas di balay da siya. Agpaaramid pa kano iti parkingan tilugan da. Anya, ha? Patyamat ang makagatang da itilugan da. Hulugan iso. Kat, apay ko ma. Hulugan man mo nukas. Saan mon a problema enday ta? Amok to pa'y matlaang ti paggapgapon ti kwarta day tabak. Ay sus, bakit sumardeng ka man amang daddadael kenkwana? Apay ay akasta ka. Naapal ka launay. Ikatem ti kasta amadi nga ugalim. Oh, maridalen, si kamat gayam day taag sirip-sirip dita. Jak nadlaw, tas asikaswak ngamin dagiti masetas ko. Nalpas gayaman day tabalayo. Wan, umay ka ngamin dito'y saan ka nga agsirip-sirip dita? Saanan, dito'y aklangan. Umay ka, taipakitakan ka day to'y balay mi. Saan akas ka pintas day tabalay danan na Ophelia? Ngam tinapatag, nalpasan. O sige, umayak man nga rod. Imapalakmat ngamin ijay balay danan na Ophelia. Imapal kamat? Imapalak kat tinulungak nila kay ko, tapno makaurnong kami. Mabalin ka di tulungan nakmat, tapno makaurnong Una, si kapay mat akaaruba kan gayem ko ti saan ko atulungan. Kaya't kumat ama ipatarimaan ti balay mi. Matulungan ka amare, kan kasama ni Nana Opelia. Matulungan na kamat. Ay, diyak kaya't yung patulong kan kwa Apay kumaasaan. Adu ti gagayim na amabali namang tulong kan ka. Ha? Kasta ka di? Wen, inton bigat no adawayam, mapanta di tabalayta. Kasaritam ni Nana Ophelia. Ay, mabainak amapan. Apay kumaamabain ka. Ngamin, dinadadail ko. Man nakaawat ni Nana Ophelia. Agkid daw ka iti pamakawan kan ko na. Saan nga ta akagura? Apay kumaakagura na ka. Agkakaaruba tayo. Dayta tilaglagi pam. Tidakes nga apal, timang sabidong iti panunod. No daman ti apalan tayo iti pada tayo a tao. Ket pagbalinan tayo ko mga inspirasyon. Ket agaramid tayo ko matiwagas. Tapno magunod tayo mat. Ti baligi iti biyag. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Gasa iti biyag. Awan matan ni Ma'am Brenda dito iskwenaan. Nasapa rin muar. Ada ka no pa yung aming papanan na. Sa dino kanungay ti papanan na. Mapansa ka no aglon. Ay, husto ko ma. Nakigiddanak ko man tamapanak matla aglon. Uray si ka? Aglon ka man? Wen, amin tayo at teachers at dalon na. No ni Ma'am Brenda, maawatak no aglon. Tatalaga akasapulan na. Taadda dagiti anak na apapaadalan na. Hangam no si ka, apay nga aglon ka kat single ka pa'y matlaan. Ipatarimaan ko nga min jebalay mi. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, kat sambuto mo na ni Ma'am Brenda. Inkamutin aglon, bareng agra na kayo. Ma'am Brenda, kunakit asikadayta. Oh, sikamat gayam Salome. Apay nga da ka dito'y. Umayak kumamat aglon, ma'am. Agpapada tayo matgayam. Patarimaan ko nga min jabalay mi. Imbagkan ka, tapatarimaan mo lang jabalayo. Ngamda kami an-anusan mi pailaang jay agtedted abalay mi. Tapag iskwela agpailaang dagiti anak ko. Nagswerte dagiti anak mo, ma'am. Idi siyak dagis iskwela. Self-supporting nga. Swerte nga rod ita dagiti estudyante. Ay nadi mo laam mo.
Nagaduntilon ko, gapo kadagiti anak ko. Ay na ma'am, agpadatan, uray siyak adumatilon ko. Oh, ma'am, si Kansan ti sumaruno ijay counter 5. O sige, umuna ako, tay-tayak pa'y anakapila. O anya, nakalon kayo kadi kini Ma'am Brenda? Wen, ngambas-bas itinalon ko, the first time ko. Ni Ma'am Brenda ati dakkel. Tasigod gaya man nga aglolon ijay. Damag ko ket saan laeng aday jay tilon na ket. Ay na, di mo ibagbaga iti sa bali ah. Ado tilon ko. Pangngaasim, tadi mo ibagbaga. Wen, anak ko. Impatulod kon jay allowance mo. Mapan mula alaanan. Kunak no awan pay, iso nga imawagang. Ado nga min ti babayadan mi ita. Ibagam laeng no adda bayadam tamang ipauitak. Kaya't ko kumati umakar dito boarding house ko, nanang. Taapay nga umakar ka manan. Nagilat mat nga min dito eh. Kaya't ko ti umakar iti apartment. Ay na anak ko, nangingi naman ati bayadam. Kat ni, saan pa anakalpas ni manong mo? Marigatanak nga min dito, nanang. Kaya't kunti umakar. Manungay no agrenta ka iti apartment. Mangkita iti nalaklakan. Umanay siguro jay 5,000 iti makabulan. Ay, pangalaak ngay manan iti kasta agatan. Kat nagadun ti utang ko. Nagutangak sa aminen amabalin a pagutangan. Ma'am Brenda, absent-minded ka manan. Ay ikwa. At dalang amin pampanunutak. Kanayon anaunag ti pampanunutak, ma'am. Ala, umay kakit din, tamapanta iti kantin. Nagbalo nak, isupay amatipid ko. Ay na, sika talaga, tip-tipidem tabagim. Ay, mapadasam tumat ti mapadpadasak. Inton agdan pagadalem nga anak mo iti kolehyo. Ayat mula ang amakalpas da iti panagadalda. Aramidem amin apamuspusan. Ay, kaasimat ni Ma'am Brenda. No anya laditan ti sidsidaan na. Nadlaw mo matgayam dayta. No maminsan agsidapay iti soy. Wen nga rod, apay nga ta. Kat nagdakkal mo ti sweldo na. Dakkel met nga mintilon na. Ay, damag ko kat single parent kat. Wen, tadya asawa na. At daing kabalay na asabali a babae. Iso ani Ma'am Brenda laengan ti mang bibiyag kadagiti anak da. Ay, kaasimat. Isumat lagayam asaan pa yan na makagatang iti baro a sapatos na. Pudpoden ti takong ti sapatos na. No maminsan, ilaklak amak iti merienda. Itultulod ko iti office na. Tamabain no kasta nga awisa. Nagrigat at talaga ti single parent niya. Ay katwan agasaman, narsing ti kurso di buridak na. Diyay pa'y bagyo ti pagad-adalan na. Diyay inauna, engineering mat, ijay Manila. Ay, naisumat lagayam Dakkel at talaga ti kasapulan na akwarta para kadagiti anak na. Apay nagawid ka pa ilaang Melchior. Mabalin kumat nga ipaw itjay kwarta masapol mo anak ko. Ninanang met, kailiw ka ngamin. Iso ang nagawidak. Iso pa'y di pamasahe, manak ko. Amumat aka ipawpaw it ko ti allowance ni Ethel. Nasken nga agtipid ka, tani, ado ti paggasgastusak ita. Saan ka amadanagan, nanang? Tauray no ado ti gastos mo. Sigurado ang makagraduar kami kini Ethel. Amin nga arapaap mo kada kami. Kat matumpal. Amukmat kit di dayta, anak ko. Kat apaman ang makatrabaho kami. Kat agretire kanton. Da kamin tumatan ti makaammo ken kananang. Saan da ka abaybayan? Da kamin ton ti makaammo ang mga iwan ken ka, nanang. Ma'am Brenda, umay ka, aglogan kan. Papanam ka di aya. Agawid akmeten Umay kan ta itulod ka iji balayo. Ay na, nairuam ako na magmag na.
Bayan naklata ka di amagmag na. Alakid din, ma'am, aglugan kan. Idagas ka ije balayo. Alan, ma'am, umay kanta ni, agarbisen. Ay iwan, agarbismat nga agpaison. O sige, aglugan ak nga rutan. Minalamamagmag na tapno makatipitak iti pamasahe. Ay na, narikat tikas na, ma'am. Numuna kat nagado ti awit mo a libro. Kan adapay awit mo a laptop. Talaga akastoy ti biyag tinaganak ngagpapaadal. Naanos ka unay, ma'am? Kaya't ko ngamin amakalpas dagiti anak ko iti panagadalda. Ay nga, ma'am. Ay, saan mo kumatagidaksen? May bagaklaang dayto eh. Saan mo kumabaybay ang tabagim? Amangan mat no agsakit ka iti daytangar aramidam. Ay na, imbaglakit din taadda kayo at teachers akakatuwak amangan advice kanya. Wen amam, tasikamat nga minti mentor mi idi. Wen, nagbiit ti panawanan niya. Estudyante kayo idi. Ita, agkakadwa tayon amang isursuro. Wen nga rod, ma'am. Agretire akton. Da kayon tumatan ti sumublat kanya. Wen, ma'am, kat nakapaadal kan tumaten. Awan ton di sabaling aramidam. No di ragsakam tulayangan, di pa nagbiag mo. Sapay la kumatan puro trabaho tar aramidag. Jak pa yan makagatang iti baro abado. Absent mat ni Ma'am Brenda. Ha? Taapay ka no? Not feeling well mat ti imbaga na kin ni Ma'am Principal. Ay, na-stress siguron. Gapo iti kinaado ti aramidan. No awan pa inton bigat, mapantabisitaan ije balayda. O sige, mapanta. Sapay ti ammo kat awan kadkadwa na ije balayda. Kaasimat nagmaymaysan. Imbag temay kayo. Talagang agkakapsutak. Jak makabangon nga agluto iti kana. Sige ma'am, ilutuan da kapayla ang iti kanam. Kabayatan nga adda kami dito'y balayo. Wen, ma'am. Nasapa kami ngamin anagawid. Iso adim bagas kami dito'y balayo. Jaka mo takla at matlatan aking mapsutak. Kasano ngamin, ma'am? Kurang titurog yo. Wen, ma'am, kat masapol mat ngamin nga aginana kayo Kayat mo ama pagturpos dagiti anak mo. Ngam kasano ang maaramid mo dayta, numabaybay amat tabagim. Nanang, agi pa uit ka iti kwarta. Awanin ti allowance ko. Ay, kasano kat kagap-gapok mat iti sakit anak ko. Ni, alangan mo't ngawan kwarta. Wen, agi pa itak iti kwartam. Madamdam ako man tatalagang awan kwarta. Awan mati maibaon ko nga rod anak ko. Makamu kayon ananang. Basta gipawit kayo. O sige, ikarigatak ti rumuar. Oray nakapsutak pa ilaang. Nanang, kitaam da kiti grades ko. Nagngangatod anak ko. Kunakmatkan ka, nanang. Saan asayang dagiti bannog mo kanyak? Tagad adalak anasayaat. Wan anak ko, mamati akon ken ka. Kanamom, nanang. Sa anak pa ilangan nakagraduar. Ngam adun dagiti kumpanya amayat amangala kanyak. Paggiin nagawan da kon, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Tapno saan kan amarigatan ngagbirok iti trabahom. Wan kayam, nanang. Anya ka diti kayat mo. Isagutan ka. Uray anya. Basta addan trabaho. Sikaban kit di anak ko. Amukon. Ipatarimaan ko dito balay para kan kananang. Syakto pa yung timang plano. Anya ti kayat mo, nanang? Jay adda swimming pool na? Oray simple lang abalay. Mayaten anak ko. Basta nasaya at ipagbanagan yung agkapsat, naragsak akon. Kunak man nagturpusan di inhinyero nga anak ni Ma'am Brenda. Apay nga itak,
sobra pa'y laang ti panagtrabaho na. Tila ilakla ko na. Saan pa'y ang naggraduar dyan nursing na? Kasta ka di? Ngam dandani ka nun. Ti ko nakakat tulungan dya inauna nga anak na. Hindi kasta. Maksayan mo't dagiti bakbaklayan na. Ay, jakman amo. At dan sa kano ngamin girlfriend na nga iso tigas-gastusan na. Ay sus, day takit tirigat na ita. Iso ani Ma'am Brenda, permilat ta ti sakripisyo na. Manong, sikaman matimangtad iti pag-board exam ko. Ni, apaya dumawat ka kanyak? Dumawat ka akin ni nanang? Kuna na si ka ti pagdawatak. Awan kwartak. Ni, agungat ka pa eh. Amumot nga gururnong kami iti girlfriend ko. Para iti panagkalay sa mi. Una ampay mo ti girlfriend mo. Abay, uray si ka. Katadamot boyfriend mo. Kunam idi ano makagraduar ka. Sikan timang pa-eskwela kanya. Tapno makainanamot ni nanang. Ngumanya nga ita. Pulos mat asaan nakakayat at tulungan. Ala, siya kung timangtad iti kwartam apag board exam mo. Di mawatakin ni Manong. Ngam ko na namat nga awan ka no ti maited na. Rumbang kumamot at tulungan na ka. Sabali mat titultulungan na nanang. Namnamaak mat at tulungan na ka. Tapno malagan anak kumamot. Tani, aging gaita, agbaybayad akpay laeng kadagiti utang ko. Anya ngay tirik nam ita, Ma'am Brenda. Ta nag-retire kan. Naragsak ka, nga mamimiss ko ti agisuro. Matuloy matlaangan ti arapaap mo nga agtor. Jakap mo, no adda plano dagiti anak ko amang itor kanya. Apay kit din asaan. Nagadu ti rigat mo kadakwada. Ni Melchor, dakkel ngagpayso ti sweldo na. Ngamjak man mo no pangigas-gastusan na iti kwarta na. Kasta ka di, ma'am. Ni mo't Ethel. Nagbalin matan a nurse. Ngam no jak awagan. Ay na, di na kun malakip. Unay matan. Isugag may sa aklat ta ije balay mi. Kat ita ta-retire na kon. Agtara ka naklangan iti dingwan. Kan agmula ak ije paraangan ije balay. Anya mo ti kastoy. Nagadwa trabaho nga isamsambot ko. Ring-aring pailaang matay ito cellphone ko. Kaya man, sungbatak man laangan. Hello? Wen? Siyak ti inaw na nga anak ni Maestra Brenda. Apay ka ti? Ha? Na-stroke ni nanang ko? Sige. Sa dinong ospital, tiyan na. Saan mo ko maapagtalikodan ti responsibilidad mo kininanang? Saan matkat? Kunaklaan ken ka, asikapay laang ti mga sikaso kininanang, taado ti trabaho. Agpadatang adun ti trabaho na ita? Sikapay mat aners ti kasta. Katsika kuma, tadakdakkel ti sweldo ngam iti siya. Saan ta napagsaritaan ti sweldo? Tawan ti sabali amang nga sikaso kininanang, no saan adatang agkapsat. Ay na, naatake gayam ni Ma'am Brenda. Anya? Kaasimat. Pasaray panawan kanumot dagiti anak na ije balayta. Kayat mo asawin. Awan ka duana. Adda kanu kaaruban amang pakpakan kan kwa na. Ay na, nakakaasimat. Unay mo't tikastan. Kalpasan apagadalin na dagiti anak na. Isupay laeng mo't ti binaybay anda. Talaga akaasi. Ginasgastusan na ida. Nagadutiot utang nagapu kadakwada. Itata nakalpasdan. Kat masakit pa iti inada. Binaybay andalatan. Marikatanak abubangon. Nagado a reklamom. Kasano ang marigatan ka? Kat day tamat laagid idat aramidam. Kunakkan ka bumangon ka, taagwat-wat ka.
Sadot kan tumat ngamin. Kabaulak nga aramidan. Nuad damang katwa kanya nga gwatwat. Hay, jak masango. Jak masango, tadda trabaho kunakmanan. Di ka makaawat. Unay matan ti kastoy. Apay ngagsangit ka ngay. Adang agsakit ka no kasta. Panpanawan dakmat ngamin. Nagmaymay sa aklang dito'y balay. Saan ka talaga ang makaawat? Ulitak manen nga ibaga. Sa anak ang mabalin nga agtalinaid dito'y balay. Tadda trabahok. Nalawag ka di? Awan sa payan ti agas ko. Gumatang akto no agawid ak. Ayan na nga, yung pensyon mo. Pagpa-therapy ko manay tiya, anak ko. Jay kwartam ti igatang mo iti agas mo. An-anuam day jay kwartam nga di mo gastusan. Agur orno ngakmat para iti masakbayak. Ethel, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan tamanong. Panagkunak, saan arumbang dagiti aramidan takin ni nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan. Malagip mo kadi dagiti sakripisyo ni nanang. Idi agad adal tapaylaan. Manong? Nagkariak ken ko na Ethel. Nga apaman ang makagraduarak. Siyak ti mangyaon ken ko na iti kinarigat. Manong? Wen Ethel, kat karaman ka iti dayta. Kat sapay la kumaading ko. Tagbalbaliwtan. Subadanta dagiti adu arigrigat ni nanang. Data ti rumbeng amangaywan ken ko na. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, anti auring. Ay, ko ngamin, beti ka anakan. Pinapanaw da kami iti balay, apag-abangan mi. Anya? Awanan ti amo mi apapanan mi ka anakan. Mabalin ka di, makipagnaad kami pala kada kayo. Asa na bali? Pumanaw kamin tumot lang. Apaman ang makabirok kamin iti mabalin mi apagabangan. Kaya't kayo at tulungan, auntie. Sige mo't na, beti ka anakan. Dakal mo't itulong mi kada kayo, idinagsakit day tinanang yo. Amok day ta, auntie. Ngam masapula kasaritak pa iti asawak. Saan ang mabalin asyak laang tagdesisyon. Taamangan no day tanto ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Lakay, masapa ka kadi arumwar ita? Wen bakit? Ngamin, ado ti aramidan mi. Aywan gayam. Anya itayan tayo ng mga ibagam kanyak. Imay ni Auntie Auring dito'y balay itay. Kahit? Pinapanaw da kanu ida iti pagababangan da. Katawan sa bali apapananda. Bakit? Di mo kunaan apalubusam ida nga agnaad dito'y balay. Day talaang ti amok a solusyon, lakay. Nga manulaang ti sweldok bakit? No dito'y da nga agnaad. Amangan no saan ta ida akabaala na pakanin. Ken maysa, amangan no agromda. Alan alakay. Kaasi damat no saan ta ida at tulungan. Umayak man, beti anak ko. Ne, da kayo met gayam tatang. Itaman pa'y analagip yu ti umay dito'y balay. Wen takanayon kayo met abisi nga agasawa. Ay wen gayam balasan ko. Husto ka di na damag ko. Nga umay makipagnaed antim auring dito'y balayaw. Wan tatang. Ay na, no apay met ngamen nga inla ko dati balay da nga impatawid dagiti dadakkel daken kuana.
No si bibiyag pa'y laeng ni Nanang Mau. Sigurado nga agunget dayjay iti kasta nga aramidan ti kabsat na. No kasta, ila ko dagaya man ti balay day di lolo kan lola, tatang. Wen, inla ko dan anak ko. Ay nahadyak amo, no sa dino tinangus-usaran da iti kwarta naglakwanda. Ay, sayang matatang. Wen, sayang nga talaga. Nga mawanan ti maaramidan tayaw. Tanaila ko da matain. Agraman ti basit adaga day dilulong yaw. Inla ko damay. Kumusta ti biyahe yo, Ante Auring? Nasayat mo at beti ka anakan. Ayun gayam ni Jester, ti anak ko. Kastoy matlagayam ti palayo. Insan beti? Wan, iso nga ano sa inyo pailaang. Awan mo ti pagpilyan, may beti ka anakan. O sige, agkape kayo pa, Ante. At dapay mo't nabati ang tinapay. Anya ngay ti kape, beti ka anakan. Nangisit mo't. Ngan nga roda. Ramanan nyo nga Masiguradok magustuhan nyo ti kape, may Ante. Pasensya kan, beti ka anakan. Ngamsan kami nga kap-kape ti kasta. Ni, anya nga ruti kayat yo, Ante. Jester. Gatas tininom, beti ka anakan. Nimot, Jester, tay instant coffee. Anya. Nay, apa yung sikat agin inaw? Beti bakit? Wala kay. Okay lang. Nay, daan ti awring kan ti kasinsin mo ngay. Apa yung sanda nga inawan tinangananda? Ni Ante Auring nakaturog. Ni Jester mat rimwar. Anya? Unay mo't ti kasta. Si kapay laang ti agin inaw itinangananda mait. Ay na, si kakit di mo't lakay. Okay lang. Agtugaw kakit di, ta itimplaan ka iti kapem. Bakit? No kasta ka na yun. Agruam dalaeng. Ala, bayam takasaritak to ni Ante Auring lakay. Rumbang laeng bakit? Jak kayat ti kastangar aramidan daken ka. Leslie, umutangak man ading ko. Ni, anya nga ito utanga man ang Betty? 5 kilo abagas. Ay, di mo ibaga, naibusin ti ginatang mo idilones. Naibusin adda nga mindaan ti Auring kan ti kasinsin ko. Upat kami itan ijebalay. No kasta, adada pa'y laang ijebalay yo manang Betty? Wen, awan kanupay tinabirukan da pagakaranda. Ay, di pa pakpakanda laang kada kayo? Sana bale, taantik mat ida, Leslie. Ay, ngam, atidugan ti listaam dito tersenak manang. No saan ka laagayam? Saan kan apautangan? Mabalin ka ding agsarita ta, Betty. Apay ka dilakay. Napudot man ng ti ulong. Kunak man magsapsapol ni Jester akasinsin mo iti trabaho na. Day tamo ti kunana. Ngam di mo pigsaan ti saom. Ang mga numangag na ka ni Ante Auring. Nakitak daya a Jester iti tersena ni Antibiring. Kadwana dagiti pada na amang martek. Anya? Day tatipod no. Ala, bayam lakay. Kasaritak to ti kasinsin ko. Di dalag babain dagita at tao. Papakpakan dalang aruden diti balay. Sadot dapay laang. Tangiwat mo lakay. Awan bibiyang ko. Di uray man numangagda. Abusado dakit di dagita kakabagyam. Auntie, mangan kayo, numabisin kayo. At damot na iluto amakan. Agyaman nak, beti ka anakan. Jester, rumwar ka di tantamangan tayon. Wala nang, umayon. Da kayo latan timangan, auntie. Aglabaak pa'y ngamin. Awan, da kami ti makamu dito ikanakan. Agyaman kami unay. Awan anyaman na, auntie. Nagpangluti mo sida. Sigurado. Adumanan ti kanak no kastoy. Sige, auntie, tainak aglaban. Sige lang, beti ka anakan. Da kami ti makamu dito oy. Bakit?
Nang rabi ka ka din. Saan pa'y lakay? Daan ti auring kan jester lang tinangan itay. Mala, agidasar ka man kit di ka mangantan. Anya ko mati idasar ko bakit? Katawan mo ti masida. Ni, kasano nga awan? Kat may sakilo a manok ti inya dubok itay. Awan ti makitak nga adobo iti kaldero. Bakit? Nan, aglisi ka man dita. Kita man ti kaldero. Na, apay ngay. Awan matan tinabati. Kung nagtumat kan ka bakit? Naibusan. Ay, nagloko matan dagita tattao. Saan tapay anangan? Ngam inibus damat gaya man ti sidaan. Dahil tati ibagbagakan ka bakit? Anya ngayon ti sidaan ta. Anya pa'y ngay. Ano santan ati agsida iti asin? Wan gayam, awan ka di pa'y tinakita daan ti mapagakaranda. Ngamin, jakon maanusan ti kastoy bakit? Rumwar ka din, Betty ka na kan. Wananti, adda ngamin trabaho kita. Mabalin ka di, agpagatang iti gatas kan ka. Mabalin mat, anti. Ay gatangan naktuman nga rod, nebos nga minin ti gatas ko. Mangtad kayo nga rod iti igatang ko, anti. Si kamot na ti makamu agumatang. Nalipatam samutan nga idi agsakit ni nanang mo. Kat siyak ti gimatgatang iti gatas na. Awanin ti kwartak, anti auring. Saan kami pa ang nagsweldo iti asawak? Ay katumutang kapayla ang iti ayan ni Leslie Sigurado apautangan na kaday tiyay. Tagayam kayo ma. Sa silong ni kaka, may mamang nakadapa. Awanan kay ti main? Apay, anya ti mapaspasamak ditoy. Gab, jester. Bagbagaan nyo dahi tanalaing nga anak yo. Awan lang nga rodin ti maitultulong nyo dito balay. Dahi tapay lagbarbartek ti aramiden na. Mangibabain. Anadam ta pa nagsasaumi ti anak ko, Gab. Subaya, sika lang nga rodin ti umuna ng kabil kanyak. Parikot ti insang bayo dito balay. Apay, basol mi kadi. No pinalubusan na kami ni Betty ngagnaud dito'y balayo. Titulagan, ket pumanaw kayo matlaan, apaman ang makabiro kayo iti balay nga abangan nyo. Ngam anya ti mapaspasamak, pinagbalin nyo abalayo ti balay mi. Abusado kayo launay. Saan agapo anaanos ni Betty kada kayo? Abuswan nyo matan. Anya tinapasamak lakay. Marurudak iti mamartek akasinsin mo bakit? Si kakanumat ngamin ti imuna ng danog kan kuana. Asino mo ti saan amasuron iti kasye nga aramid ti kasinsin mo? Di mulat ako man tinutupan. Amumat anabartek. Ita, siyak pa itayan ti bidot. Kasta ka di? Saan akas talakay? Tilaang kanya, saan mat amasapol akabilom ti kasinsin ko. Mabalin mat akasaritam itinasayaat. Kasano ko makapag-sarita kami? Kat no bari-bar mat akanayon ti sungbat na. Siya kun ti masiksikuran kadakwada bakit? Mabanbanog da tao iti trabaho. Ngamisuda, nakarelax dalaeng. Naimpag kumamat no tumulong da iti gastos dito'y balay. Ngam saan mat, ta ultimo kape, gatas ken sabon nga usaranda, sikapay laeng ta gastos. Lakay. May salaang tikit-kit dawag kan kabete. Papanawam dagita atat tao, tano saan? Siyak ti pumanaw! Amom bete anak kao. Husto ti asawam. Manuabulanan ngagnanaeddaan tim auring iti balayaw. Gamaging gaita, awan pa'y latinabirukan da apag naedanda. Ay na, kalukuan da ita anak kao. Diyak amuno kasano apapanawag daan ti auring tatang. Dakkel nga minti na itulong na idi agsaksakit day dinanang. Saan met katadakas? No subadam, nagiti na itultulong na ide. Iti day di inam, anak ko. Hingam, adamat ati limitasyon na. Tatang. Maawatak, no apay akas na ti reaksyon ti asawam. Narigad met ngamin no da kayo pa'y latimang pakan kadakwada. Kat kabailan da pa'y met ti agtrabaho.
Kita ti listaan ti utang yaw kin ni Leslie agayem mo. Nagatidugan, anak ko. Saan matakasta? Nagdakalan ti utang yaw. Nakapagdesisyon akong lakay. Papanawa kon daan ti Auring. Nasaya atmat, ta nakaamiris kan bakit? Wan lakay. Husto kayo kinitatang. Abusado dalauna yan. Saan adakas ti tumulong bakit? Ngam no kasta nga abusuan da kan. Tasikan ti mailumlum iti utang. Gapo iti kinaabusado da. Wan lakay. Panagkunakot na saysaya at matlaang no papanawan ta idan. Tapno agnakam kan aggagat damat. Nauwan gayam bakit? Oh, at iti sweldo kita abulan. Ibayad mo pala iti utang mo iti tersena ti gayam mo. Amok ngamin nga atid dogan ti listaan ti utang tayo jay. Agyaman naklakay. Sigurado amaragsakan da ijay no agbayad ak. At damanin igatang na itilako na. Pasensya kayon, auntie. Ngamnas kan apumanaw kayon kini Jester dito'y balay. Anya, kasta kalakanakan ka, timang papanaw ka na kami, Betty. Kalpasan ti amin, anaramidak iti inayo. Panagkunakat umanay matin tinasurok at abulan a pinakpakanda kayo, auntie. No amok la kumakastoy taramidam. Saan kayo kuman at tinulungan idi? Di mo matgayam amo ti tumulong iti padamatao. Saan ka di atulong ti manuabulan a pinakpakanda kayo, auntie? Panagkunayo ka di, kat saan atulong dayjay? Ha! Kurang pa'y dayjay para iti amin na sakripisyo para iti inam, Betty. Huston, auntie. Abusado kayo launa yan. Katapno saan adumakal ti gulo. Nasaysaya at no pumanaw kayon. Diyak ipalubos a madadaal ti relasyon mi iti asawak. Gapula ang kada kayo. Pagbabawyam to dahito ngayon naramid mo kata kami. Insan Betty. Di nakpabasulan, Lester. Imbes nga agpabasol ka, aggagit ka kiti, agsampul kay ti trabahom, saan aday ta agbarbartak ti pangpangrunam. Amom, Jester, no inurnong mo kumaamin dagiti kwarta nga ingat-gatang mo iti arak. Amangan no nakaipatakder kamutten iti basit akalapaw, amabalin apag naadan nyo iti inam. Di ka man naging lalaing. Tawan ti amom. Awan ti amom. Anya lang matinalpas mo. Awanan ti oras ko ang makikapya kada kayo, Lester. Isuan na sa isaya at no pumanaw kayon. Makatawan ng tinapalabas. Sipod pimanaw daan ti Auring dito'y lakay. Sa dinungatan ti ayan da ita. Bakit? Panagkunak. Nasaya at matngatan ti kasasaad. Makonsensya ak iti inaramid ko kadakwada. Sana rumba nga makonsensya ka bakit? Gusto lang tinaramid mo. Tapnog nakam damit. Saan amabalin adatalatan ti mang pakpakan kadakwada. Nasken nga agagat damat ah. Husto ka lakay. Madanaganak lang amin kadakwada. Saan ka ngaminan nga agpanunot iti kasta bakit? Tiki di rumbang apanunutam. Nasaya atin ti kasasaad da. Kumusta kayo, Insan Betty? Chester, Auntie Auring? Wan, da kami. Kumusta kayon? Nasaya at kami mat, Auntie. Da kayo ngay. Sa dinon ti pagnanaadan nyo ita. Adamot tan basit akala pa umidi ta kabang ibang abarangay kaanakan. Agoray ka. Tricycle mo ka di dayta, Jester. Wan, Insan. Iso ti paspasadak. Kasta? Ay na. Dakkel tinagbaliwan nyo insan, Auntie. Dayta akat gapukan ka kaanakan. No saan na kami ang pinapanaw, idi?
Ang mga noaging gaita, katday tala agur-uray iti parabor nga itad ti dadumata o ter aramidan mi. Agyaman ak unay ante oring. Agyaman ak ta nakaamiris kayon. Oh, mapantayo pa ijay balay tagkape tayo ante. Jester. Insan, ninanang latan. Agpasada akpay ngamin kahit. Sige day tati ko nam kasinsin. Awan ti parikot iti dayta. Ala, agan-anad ka nga rod. Saan na nasaya at nga buswan tayo ti kinaimbag ti maysa a tao? Taorean niya ti kinaimbag ti maysa a tao. Dumteng tulat ta ti gundaway a mapunwan damay. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Ay, naladaw kayo kanungamin ang nagasawa kiniman ng Arceli. Iso amarigatan kayo ang maaddaan iti anak. Day tamat ti ko na ti Dr. May. Idadmi ka no ti makagapo. No apay amarigatan kami amadaan iti anak. Sapay kayat ni Manang Arceli ti babae kan lalaki nga anak. Oy, anya ti serbi ti dakkel abalay. Ken dakkel asweldo mi. No awan met anak mi nga agasawa. Ay kat agampon kayon Saan met nga rod akayat ni manang mo? Kayat naabukod mi nga anak. Kat padasin nyo lata amano. Saan ka amapukawan itinamnama? Aywan gayam, kumusta mo ti panagadal ni Mitch? Nasaya at mat manong. Agfortiran iti kurso na nursing. Bareng makagraduar to inton umay atawan. O sige, ikakiti kwarta na. Imbaglaan nga allowance na. O adtoy, ited mo kan kuana. Ay, nagswerten ni Mitch. Ado ti tumulong kan kuana iti panagadal na. Ay kat pagtitinulungan tayo apagadalin. Taburidek tayo kat nga rod. Tapno magunod ng tumot ti profesyon na. Iti kasta, agpapada tayo to profesional. Oh, imay kan dinanon diti apartment mo. Tapnated ko tayo allowance mo. Ay, agyaman ak manong. Agadal ka analaing Ang mga no day tamat laang makiar-aram di aramidam. Saan mo't amanong? Ragpatam di arabaap mo iti biyag. Agbalinak to nurse akas ken ka. Makaamo ka. Basta agadal ka analaing. Ibagam to gayam kininanang Sa anak pa'y laang ang makaawid ita alawas. Taado ti isambot ko projects ko. Sige. Ay, manong, addaman gayam damaga. Anya day ta? Asino di nakitak akadwam idi na minsan? Magmag na kayo mat ijay park. Girlfriend mo ka di dayjay? Anya girlfriend na sasawam. Pinagayam ko lang dayjay. Ay, kunak no girlfriend mo. Awan ka di pa'y planom ang mga asawa? Ay! Charot ka mat. And enjoy at ti trabaho. Anyang asawa ti sasawam? O sige, mapana kontan Adda pa'y duty ije ospital. Aping agmay saka dito balay, nanang. Ay, saan pa'y anagawid ni Mitch, anak ko? Nagulimak dito'y balay. Makatulang nga ruti kinaulimak na, anak ko. Saan nakas dita ka aruba? Nagaduti ube ngagtataray. Kasanumat ngamin, anak da nga anak da kita. Agsasaruno ti anak da. Saan nga uso ti family planning? Kinapudno na. Umapapalak ka da kwada. Tapay manan, adda amin kan nanang. Ado ti kwartam nga ititid mi ngagkakapsat. Magatang mo ti kayat mo. Nagpintas da ito impaaramid mi abalay mo. O, anya pa'y lati birukam. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Nagado kayo nga anak ko. Awan pa'y kada kayo ti makaitad iti apo ko kanyak. Aywan gayam, nagsarita kami kin ni Manong Marcelo.
Dinanon ko ije office na. Ta saan pa ilaan ka no ang makaawid ta ado ti trabaho na. Manon atawon nga agasawa dakin ni Arceli. Nga maging gaita. Awan pa'y anak da. Anyaya tar aramiden na. No kasano ti gagar mo ang maadaan iti apo ko na ng kastadamet. Tungtung palendala ang tibilin ti doktor kadakwada. Kat dayta ti pagladladingitan ni Manong Marcelo. Kahit si kangay nga main. Kaano ka makiasawa? Ala ni nanang, apay aya dagdagan na. Makiasawa ak tulat na ano kayat ko. Saan ka dagdagdagan anak ko? Ngam panawunan tapno makiasawa ka. Bumakit kan. Wen, addan tulat na ka di. Bumakit ka anak ko. Aganak kan tupay nga ta no makiasawa ka. Ay unay kayo lakit din ayan nanang. Asawa, hay adula amin. Oh, wan gayam. Itad mo kano da ito'y kwarta kin ni Mitch. Nayon, ti allowance na. Ni Manong mo Marcelo ka da iti nagkapon da itaw eh. Wan, siyak tumuttimang tad inton agsweldo kami. Siya pa'y kumangaro ta makalpas iti panagadal na. Tanay, adu kayo amang tultulong kan kwa na. I love you, Mitch. I love you too, Gerald. Agtaraytan, no di mo kaya't nga-live-in ta. Anyang agtaray ang sasawam. Saan da ko nasuportaran dagiti kakabsat ko no agtaraytan? Mapantay jay lugar mi. Ijay Pangasinan. Saan datan ang mabirukan sa jay? Sige, bayam. Panunutak day tang ibagbagam. Ay na, mother dear. Panagkunak, nas ka na sukatam da ito kortina, da ito balay mo. Apay aya, kabarbaro day ta kurtina. Impadait ko pa'y. Ay, nagalasti kolor na. Violet. Pangbakat. Anya ngay kumatimayat a kolor na. Ay, katap no umubing direct nam. Sukatam iti pink mother. Pink, ay anya matan. Si kapay mo't alalaki tinangibagay iti pink. Ay, kat no di mo kaya ti pink, mabalin mati sabong-sabongan. Sana kastoy apply laang, nag-boring. Ay, damagak pa'y kinimits ano kaya't naasukatan. Haha, may samat na ya babae. Kung naman do alawas sana, saan pa yan nagaw-awid? Wan nga road. Itad kay tumangamin nga itad iti kwartana. Iso adinan malagip ti agawid. Ay, padpadasan na nga garami diti kalokwan. Sayang no saan naalipasan ya korsona. Nay, damanan dagiti ubing di ta karuba. Agtataray damanan di ta arubayan. Ay na, gulwan da ka manan nanang tagpupukaw da. Bayam ka dilat da. Maragsak anak no makitkitak dagita nga ubing. No maminsan, umayda dito'y balay. Ikak iday ti kanday kan lulipap da. Ay na, mother dear. Di mo idaruwaman, wan? Amangan ki di no umayda kan tulokwan dito'y balay. Kaano ka kadi ang mga asawa anak ka? Kaya't kunti maadaan iti apo ko. Ay, sos ni mother dear mat. Tila ibagbagan na. Ay, sa anak pa ang mga asawa. Ni Manong mo ang Marcelo. Tandansan nga aganak iti asawa na. Tadan idadda. Kat nimot manang mo ay Judith a profesor. Di namot kayat ti makiasawa. Uray ka di sika. Di mo mat kayat ti mga asawa. Ay, basta and enjoy at ti karir ko, mother. Awan planok ang mga asawa. Ay, kita dagiti ubing di ta karuba. Nagmaya ti panagtataray kan panaglalagtuda. Nakaayayo dakit kitaan. Ay na, patayan daklakit di dagiti kakabsat ko. Numaamuan daan nakitarayakan ka. Saan ka madanagan? Saan data masarakan? Agsublitan san, parang amday to'y pas. Dandanitan makadanon ni Jay Lugarmi. Ituloy tanda ito'y. Ay, awag nga awag ni manang ko. I-off mo man da ita.
Sikat yung makamo kanya ka, Gerald. Wen, saan ka matanagan? Saan ka abaybayan? Ay na, madanagan na kanak ko. Manun arabi ajak na katurturog. Awan ka no ijay apartment na. Makalawas ka nun asaan ang nagawawid. Anya, ayun na yun ti anak ko. Adda ka no nakakita kan kwa na, nga adda ka dwa na lalaki. Naglugan da itibas nga agpapanggasinan. Ay, anyan ti nararamid jay anak ko. Iso apod no ti agparparik na kanyak. Nakitarayan ni Wits. Biro kanyo ti kabsat yaw anak ko. Pangbirukan mi ngay kankwa na nanang, naglawa ti Pangasinan. Ay, di lang mabain. Kunamlan nakaumman no agsasao. Nga uray na laaputan diyang ngiwat na no agkatawa. Makitaray matlagayam. Anya ti mapasama kankwa na iti day tangay naramid na. Ay nananang, saan nyo asangitan? Ay. Anya laangan ngay ti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Numaamuan dati inaramid na. Garang ganjang day di ababae. Naminanok nga yung message ni Mitch. Saan nga grab-reply? Oh, anya da ito'y apakaibabainan nga inaramid ni Mitch. Awan babain na. Kunana nga agbalin a nurse sa kaskanyak. Nga manya nga ita nakitarayan. Oh, kunakon kat. Idi pa'y laang ngamin kat madlaw kun itigunay na. Nga dar aramidan asa bali. Ilimlimad na laang kata tayo. Oh, apay, ti kunana, nalakati ag pamilya ita panawan. Nagrigat ti biyag. Oh, tinasayat. Saan yung isistoryaan kadagiti karoba? Ken kadagiti kabagyan tayo, anak itaray ni Mitch. Imbabain nan tipuli tayo. Nanumo kami laang nga manalon, Mitch. Kas makita mat. Naglawagayam ti dagayo dito Pangasinan. Siya kung timang talo ni ti daytoy adaga. Nabayagan asaan amakut-kutikat. Saan mat ngamin amasango dagiti kakapsat ko. Iso asya kon ati mang trabaho. Adamat ngamin ng trabaho da. Kasta ka di? Uwen, kat numalpas ti pa nagtatalon. Mabalin mo't nga agpasada ak iti tricycle. Tadamat tricycle mi. Iso asaan ka amadanagan. Saan ta amabisinan ditoy? Mamati ak iti daytaan na ibagam, Gerald. Ngamin, nagagat ka. Pudno dayta, Mitch. Saan ka abaybayan, Mitch? Kandag iti agbalinto nga anak ta. Nanang, papapanan nyo aya. Itay kayo pa'y abirbirukan. Ay, napanak lang, di ta kaaruba, anak ko. Anya manen ti inaramid mo dita. Adda nga minubing di ta kaaruba. Nga imay nang kibin kanyak, idinakita nak amang buybuya kadakwada. Birthday na gayam. Iso napanak ko na. Napan ka na ki birthday? Wan, nagaduti cake. Nasing petak ngamin kadagita nga ubing. Iso makita dak. Pukpuk kawandak. Lula, tiawag da kanyak. Ay, sige nanang, mapanak nga rodan ang trabaho. Marabian ka kadimanan. When taad da night class ko. Agmay-may siya, agmanan dito'y balay. No kumatad da ni Mitch. Lagi pamanan da ang babae. Kuntakan nyo mata, di kabsat yaw, anak ko. Ay nananang, nambarak kumangay. Iso ti pimanaw. Makaamumat nga rod nga agawid. Ammo namat ti pagawidan na. Nagrigat ti kastoy nga ag-commute iti inaldaw. Ay, ano sam tawan mo ni Mitch akadwa ni nanang iya balay. Iso asikati ka balay na itan. Dag matamang itulot kan no da duma. No nga tatasikat imang kadwakin ni nanang. Ni manang mat, sana ka mabalin. Taapay asaan? Ay, nakadwag ti BF ko. Ay, kunakon ka. Iso asana mabalin, di ibagbaga ni nanang. Hamang asawa, Amo metan ti podno a kinataog.
Kat kastuya ko ang nagnanayon, manang. I am a gay. Anya day talutlutom ang merienda dagiti ubing. Daytoy hot cake. Tayo sumot ti paborito na. Aywan kayam. Parchim man kit di dyan naglukmag amanok ng nyawid ko itay. Ado ngamin ti manok iti taltalon. Isuan ang nyawid ak. Maumadag iti ubing. Takanayon amanok ti sidaan. Ayun gayam. Ipasyar taman mat dagiti ubing. Tamaumadan dito'y balay. Mitch, anya nga tano agawid ta ijay lugar yo? Anya? Ay sus, tila ibagbagam. Kaguradak dagiti kakabsat ko. Ipasyar tamat laang dagiti talong anak ta. Saan ka di ang maragsakan ni nanang ang makakita ka dagiti apo ko na? Nagkukyut daw. Sige, awagak pa'y ni nanang. Sakbay nga agawid tayo. Nanang, mabisin ka din. Nakaluto ka din. Dandanin. Ibagam lang numabisin kan. Nay, jay samot silpon ko jay agrire nga nakaw. Nang ikabilam aya. Ay, jak mo't amuno sa dino tinangidiswak. Aday jarabaw tilamisaan. Mabiit lang ang tayawat ko kan ka. Sige. Sungbatam day ta umawawag, nanang. Sige, anak ko. Hello! Hello! Sino day tao? Nanang. Mitch! Mitch, anak ko! Si kakadi day ta! Nanang, siyak daytoy. Kumusta kan? Ay, nanak ko! Apay nga ita kalaang anak parik na. Mailiwakon ka. Ayan mo nga ita. Pakawanandak ko mananang. Kaya't naka kumapasyaran. Ay, katumay kayo, Apay, sino ay dagita nagtatagari amang mangagaw? Apo kum dagito'y nanang. Taludan. Umay miida ipasyar. Ay, umay kayo, anak ko. Welcome kayo dito'y balay. Ibagam laang nukano kayo nga umay. Daya bak dagiti kakabsat mo. Rambakan tayo, di panagawid yaw. Agawid da, Mitch. Kadwa na dagiti anak da ni Gerald. Manot anak dan. Talo ka nun. Kat iso ti isagsaganaan ni nanang. Kayat na, amin tayo nga agkakabsat. Adda into nagawid da. Una, gumata nga kiti ayam dagiti ubing. Mano ay ati tawandan. Kunak man no kagurguram ni Mitch, gapo iti inaramid na manong. Apay ko maaguraek. Ket datayo nga kakabsat, isulaang tinaaddaan iti anak. Oray nakitaray. Huray nakitaray, kabsat tayo lattaday jay. Ay na, itay pa lang nga makayayam ni nanang kadagiti apo ko na. Kasla sana mapamdanog. Ay namanong, aktibo dagiti anak ko. Mas kayat dati agay ayam, ngam ti agbuya iti TV. Ay, talo adagos ti anak yu kini Gerald. Kayat mi ngamin kini Gerald ti ado nga anak. Tanagagat mat ni Gerald nga agtrabaho. Ay, sabagay. No dakkel ti pamilya. Mas naragragsak. Wala, kan may sa, awan mat anak yu akakabsat ko. Sige. Aganak ka. Tapno ado ti apo ko ni nanang. O kita man, Ita lang anak kita anakaragragsak ni Mother Dear. Nakaturog ang dagiti apukom nanang. Siyak tinang paturog kadakwada. Day, apay-apay naturog mo ida. Kat nagsapapay matanakaw. Nanang, rabiin, 9:00. Kasarsaritak ni Mitch. Ano mabalain? Dito'y dalaangan nga agyan. Tadakadwak nga ubing. Naragsa ka makakit-kita ka dagiti apo ko kanakaw. Ay, umubing tiriknak. Gapo ka dagiti apo ko.
Kaslama po kau dagiti sakit kau, numakit kita ida. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Kasarsarita ka, Arnel. Apay nga minadidak kayat nga igatangan iti gamit ko iti eskolaan. Amumet akasangsangpet ko dito'y abroad, anak ko. Una akpay met abayadan dagiti utang ko dita Pilipinas, Amin digiti classmate ko at dalaptap da. Siya klaangan ti awan. Amok akasapulam ti laptop. Anya nga iti usara kiti eskolaan. Anya ti pag-research ko no didak mo ti gatangan. Sige, bayam. Ibagakin ni dadim amang kita iti uray second hand laang. Saan nyo napabayagan? Takasapulak una iti computer. Sige. Ayabam ni dadim tagsarita kami. Awan ni daddy. Napan nagpasada. Inton sumangpat, ibagam nga awagak. Sige, mami. Nilolam nga'y, kumusta? Kat bakit mo na? Tulungam lata, anak ko. Tultulungak mo't kat. Labaam dagiti badoyokin ni dadim. Di mon ipalabakin ni lolam takaasimat. Ay, kwa mami. Nalpasan ti oras ko dito computer shop. Sige nga rodan, anak ko. Nood ako mga min computer ko. Sana kun nga umay pa dito computer shop. Tapno makasarita ka. Ipamuspusak day ta a computer nga ibagbagam. Lola, siya kung taginaw. Ay, man nga rod apo. Tanay, nabanugak anak kitang dan. Nasaya at matatumulong ka dito'y balay, Arnel. Wala dati. Tayo so tibilin ni mami kanyak. Aywan gayam. Anya ti ko na ni mamim itay nagsarita kayo. Awagan na kakano. Pagtungtungan nyo jay pagpagatang ko a laptop. Ne, ipilit mong tumat nga minday ta a laptop. Nagadukat ti babayadan ni mamim. Ay, bay amon no day tati ka sa pulan na ijay iskwelaan. Nasken agatangan nyo. Kasta ti agpadala nakaw. Mapanak man lagi nawan. Hello lakay, kunak no nakaturog kan. Saan pa'y? Tainor oray ko ti panangawag mo kanyak. Wen nga rod, agpagpagatang ni Arnel iti laptop na. Mangkita ka man dita oray second hand laang. Ibagbagak nga rod, ano mabalin? Saan pa pa'y lako mga ikatangan? Tado pa'y ti babayadan. Ay nalakay, naskan nga igatangan ta. Taday ta nga rod ti masapol na. Anya nga rod. Apay, adan ay akwartam dita. Basta mangkita ka, numano tamang ipauitak iti igatang mo. Sige, dayta nga rod ti aramidak bakit. Sige nga rodan lakay. Babayan tani, ado pa'y ti aramidak. Agan-anad kayo dita, ha? Rina, mabali na buludok day laptop mo? Nyari na. Rex ko na mata. Si Kamot, bulod ka lang bulod. Kunak man no nagpagatang kan. Sige, Rex no Rex. Awan pa'y nga rod. Igatangan dakpay laang. Kunam ano pa ni Jay abroad ni mamim. Laptop lang. Di na ka pa'y may gatangan. Sige nga rod. Uraysan ko na buludan. Si kakit di mat. Sige, bulod mo. Gumura ka man adagosan. Agyaman na ka. Nay, isublimot la adagos ha. Tausarag nga games. Imbagkan ka taos usaram laang dito ya pag games mo. Good. Isumat ti usar na dito. Siyak, usara ka pag research ko. Kan pangaramid ko iti project. Usarak mo ta. Nga mas ad-ado ti panag-games ka. Sige nga rod. Panawan ka dito yan. Tamapanak ijay library. Sige. Agmalamlang kan ka day talaptap ko ha. Kasapulak day tayinton madamdama. O iho, apay, anya ti sapsapulem. Agbirbiro kak man iti laptop, sir. Uray jay second hand lang. Oh, apay pa'y laeng a second hand ti sapulem. Daytay baron a. Awan ti gatang ko, sir.
Ay na, manong ko namlata ka din. Dito'y ti pangalalaan na iti estudyante iti laptop. Ngamin, agpapautang kami. Ah? Mabalin ti utang? When anya ti kayat mo? Weekly? When no binulan atin nagam. Ay, kwa, damagak pa ni mamik. Engam, ayan na nga'y dagiti pagpilian. Ala, umay ka, tay pakitaken ka. Ay, sige man nga rod, taagpili akman. Arnel! Yuhu! Arnel! Nay, apay barok. Ay, barok wano balasang tiyawag ko kan ka. Nilulamit. Baro ka. Ayun kayam, ni Arnel ngay. Ay, adda dito'y unag. Agar aramid iti project na. Barok. Kasta lola. Kwa ngamin, umay ko kumalaan di laptop ko. Takasapula ko. Bala, mabiit lang tay bagakan ko na. Sige, umay ka. Umunag ka. Sanan lola. Umay ko lang alaan di laptop ko. Sige nga raw. Ibagakan ko na. Anyamot nun day datong boy. Jack pa'y nalpas ti project ko. Umay nan alalaan ti laptop na. Oh, ni mamin tumat nga main. Apay, saan da ka pa'y nga inggatangan ay apaw. Kitnoy di pa'y lang ay bagbagak. Di nakmat igatangan. Ala, ingka ito day ta laptop di gayam mo. Taur-urayan nan. Sige lola, mabitlaan tayof ko. Bayam, tadagdagak ni mamim nga igatangan na ka iti laptop mo. Pauna akpay ko malaang di laptop, sir. Mabalin lata. Dahito lang amin tinaipawit ni bakit ko kahit. No good payer ka. Mabalin kanto amangala iti uray cellphone. Ha? Mabalin ti kasta? Wen, mabalin. Agbalin kanto meten asukimi. Lola, adan laptop ko. Naragsakan, apaw. Wen lola, tasaan akon nga agbulod. Kababain nga may nubulod ka abulod, apaw. Wen lola, talaga na kababain. Manungay tinggatang yu iti daytaw eh. Hulugan na nang. Ikarigatan mi kini bakit ahulugan. Miswasi ka, Arnel. Itatadan laptop mo. Agadal ka na imbaga po. Wen lola. Ay, daddy, agyaman na ka. Ta inyala andak kini mami iti laptop ko. Kumusta di laptop ni Arnel na kay? Ay kat mayat matbakit. Maragsakan ni Arnel. Iri na ba ingag computer? Pasaray mapuyat pa'y Project na matlang at atipuy-puyatan na. Ay kat dayta atisan ko nga mo. Kita ama, amangan no ag Facebook matlaang ter aramidan na, wano ag games. Ay kat bay Anyang nga ruti usar di laptop. No saan na nga usarin? Sa bagay, kanayon kun ama katungtong itataddan laptop na. Ay, kwa bakit? Uray siyak man, mate. Ikatangan nakman iti cellphone ko. May sakamot. An-ano nga iti cellphone? Ay, kat usarak Pangawag ko kan ka. Ay nalakay, awanen ati mabati iti sweldok. Amumot ngagbaybayad akpay laeng iti utang ko. Adda pay met dayto usaram a cellphone mo. Adda angam daanan. Kan may sabakit. Las-las tikwak pa yan tatno mausar. Alan, adda hulugan bakit? Sige matan Sige. Mangala ka nga rod iti hulugan. Ta ikarigatak abayadan. Hoy, Tomboy. Tay tagayam teraramidam dito suli. Shh! Di ka man natagari. Oh, games ka mo't kayam. Kunak man research ka. Agtal na ka. Ano kaya't mo di ag-games ka mo? Sige man. Kasla nagmayat tay ayamam Saan ka nga agtugaw dito'y abay ko Ni, tapaya saan? Siyempre, madlaw ni madam. Ige ka. Umadayo ka. Dahito abran ti cellphone ti kapintasan ita.
User-friendly. Kadagiti na asem nga games. Saan ka naisam nga game, sir? Hay na, dumasursurom. Sigurado, ag-enjoy ka. Kasta ka di? Uwan dagiti na duma, kat kayat dati a games. Ngamin, adda kwarta maalad. Ha? Pudno ka di? Ay kadwan, ala, bayam. Tano na ito'y abran ti hulugam. Suruan ka, no kasano ti agay ayam. I-download ta, dagiti na duma-duma nga apps. Ay, apay nga hitawan ba't laangan ni Arnel Filimon? Aoy, kasarsarita ka, Filimon. Ha? Ne, adda ka di bagbagam, nanang? Ni Arnel kunak, awan pa ikat na irabiain. Awan pa aya. Ay na, dinak pa'y masungbatan ng anasaya at tanakadumog kamutlatan. Ay, games-sak nga road. Anya day ta games. Saan mo nga amo daytoy, nanang? Awan ti danom nga inuman. Ala, ingkagsak daw. Madamdaman taon. Nay, apay madamdaman taon. Katawan inuman tayon. Ala, isardang mo pa ila day ta games. Aday ta, tayong kasumak daw. Adda ka matlagayam dito'y silid mau, apaw. Wan, Lola. Kunak no saan ka pa yan nagawaid. Itay pa'y Adda ak lang dito silid ko. Nay, kanya ngay day tararamidam. Agkong computer, Lola. Nalpas kamin anangan kin ni dadaim. Mapanda ka kumabiro ko nan. Nga madda ka matlagayam dito'y silid mau. Di ka lang nagtagtagarain. Saan ka kadian na tagari, Lola? Tamang numaabagak dito ayamak. Anya, ay saus. Agpada kayon samutin kin ni dadim. Puro gamester aramidan yaw. Hello. Nanang, ni Marit da itoy. Ay, Marit. Apay ngay mawag ka, anak kao. Ayan dagiti agamak, nanang. Aw-awagak ni Arnel, ngam dinak matsungsung-batan. Sabado ita. Apay, napanag-eskwela? Ay, naanak kao. At dayjay silid na. San arumrumwar. Ijay na nga agmalmalam tag-games. Anya, agkum-computer games? Day takat tidakas na. Tayong gatangam iti laptop na. Kuna kun kat akas to iti pagbanagan ti amin. Kat, nilakay ko ngay nanang. Napan nagpasada? Ay, aday jay salas. Nakailad mo't lang. Ag-games mag. May samot data. Jakla ko man inyal alaan iti baro a cellphone na. Nagrigatan amay baon ni Arnel. Saan nakadengdenggan. Tagayam, nukas tang ag-games. At dadakkel nga headset na. Kasanungay ang makaadal data. Sa balimot gaya munter aramidan na. Kanila kay mau. Saan nansan ang masangot agpasada? Ad-adon ti oras na nga ag-games ang nakatugaw. Ngamjay agpasada. Sige nanang, kasaritak man dagita doa. Marurudak no kastadalaang. Arnel, papanam ngay. Nay, siga matgayam tumboy. Ay kat iti sa maruno a subject tayo Apay, saan ka kadinga umay? Kat no chemistry day jay. Nagboring day ta subject. Makapaturog. Sumurot ka kiti kanyak. Apay, sa dino ti papananta? Computer games Ha? Alaan ta dagiti laptop ta? Una. Oh my God. Ag-escape tamanan? Sumurot ka ano saan? Nagado reklamo. Ewan sige. Umaya kon. Urayan naklaang. Nasaya at asimangpot kan, Filimon. Mapan kay di iskwelaan da Arnel. Tada ka no piti meeting ita amalam. Anya lagi din aya ni nanang. Apay asyak pa ilang aya ti ibaon nyo. Da kayon ati mapan. Saan ka manen anapan idinapalabas? Contribution tong mamailangan ti pagsasaritaan da. Anya contribution lang. Papaayaban da tinaganak ni Arnel. Sikan ananang, masadutak. Kahit anya ngay taramidam dito'y balay. Agi na naakmat Agi na na.
Anya tinararamid mo. Ay, basta, agin anak. Ay, agpada kayon kin ni Arnel nga agge-games latan aramidan niyaw. Diyak amaw, numakapasa ni Arnel. Hello, Nanang. Nakariing ka pa'y? Wow, maray anak ko. Diyak pa'y naturog. Tanaskan ngagsarita ta. Kumusta jay PTA meeting da Arnel, Nanang? Kinasarita na, jay teacher na. Mas daw. No apay ka no anag nga ngato ti grades na iday. Ang umita, puro bagsakan. Anya, bagsak ko na yun, Nanang. Well, maray. Agkara-escape ka no nga main. Saan nangar-aramidan dagiti projects na. Itataaddan laptop na. Dinan maaramid dagiti projects na. Kung na teacher na, puro games ka no, aramidan da ngagbabarkada. Saan dan amayulo ti agadal. Nadismayaak, Nanang. Agpadadan nga agama. Ni Filimon, jay langan games aramidan na. No dilawak, bugkawan na. Anya, di dalaam mo ti ado arigat ko dito abroad. Kimutong akon, tapasaray jak mangmangan. Ayat ko laang amakatipid, tapno adda maipatulod ko akwarta kadakwada. Ay, kasi kamot anak ko. Amog, tirigat mo dita. Arnilapaw, klaba aman mo da ito uniform mo. Tanagsakit na ito'y bukot ko alaba-alaba. Arnel, dengdengan na ka day. Anya ka man, Lola. Nakatagtagari ka. Agtal na ka man. Bugbugkawan na ka na apaw. Natulang ka man kamain. Disturbo kay ti pa nag-games ko. Saan ka mo't akas ta iday? Nagtulnog kang ubing iday. Ita simadot kan. Sumungbat ka pa yan kanyak alulam. Dayta ka day tinasursurom iti kagagames mo. Padakkalin dagiti ubing nga tan disiplina kadagiti amin abanag ditoy abiyag nang rona ita apanawen. Bueno papagayam ditan din naggibusan ti mahisapay a pakasaritaan ditoy drama tayo. Gasa iti bihag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.